Hürmetli YouTube kanalın qarab barışı doğru milletteşlerimiz, yaş tamaşaçılarımız. Bugün bizning mana bu YouTube kanalının yangi sahifesi şəxslərimiz deb atala. İndi bizning aldaraq bo'lgan Yeşil Kamin yanında hem haybet tavşurların qarab, layık yani layık deyip bizge mana bulay ettirib baş barmağımızı ko'rsatuvchilarga da rahmat. Hem alga tabada biz hali o'zimizning yangi proyektlarimiz bilan sizni o'rtoqlashib boramiz. Endi bugungi temamiz şəxslərimiz proyektining birinchi qo'nog'i Tataristonning xalq yozuvchisi, ko'rnekli adibimiz Nabira G'iymatdinova. Bizning bugungi topshiruvimiz aramızdan bik erta ketgan ko'rnekli noshir, muharrir, tanqidchi ham shoir Feyiz Zulkarnaynning tug'una 70 yil to'lig'iga bag'ishlana. Nabira xonim mana birga ishladik 8 yil davomida İdil jurnalındagi chaq mana nechikdir ko'ngilda shul xatlar rahat bo'lib qolgan Feyiz o'ylashgan chaqlar shul haqda xotiralar bilan o'rtoqlashsangiz edi. Birinchi muharririmiz boshqa ishga ko'chgach, kim onun o'rnida qolar endi degan so'rov bo'ldi. Biz endi albatta İdil kollektivi bu o'rinda Feyiz Zulkarnaynni ko'rdik. Bilgili İdilga kelib, anda ishlarga tilagan bik ko'p boshqa kishilarda bo'lib chiqdi. Chunki ul vaqtda İdil 120 ming tiraj bilan chiqa. Onun gonorarlari bik aybat edi. Şulay yazuvchilarning, jurnalistlarning obro'lari da zo'r bo'ldi. Lekin bizning kish bilan Feyizni birinchi biz saylab oldik, kollektiv saylab oldi. Tashqi qarshiliklarga qaramasdan. Mana ul muharrir bo'lgandan so'ng İdil tanda jonlanib ketdi der edim men. Chunki Feyiz ul shin ijod kishisi edi. Ul nechikdir жылы uşak gibi o'z teresini bik ko'p siyosatchilarni, artistlarni, jırchilarni, boshqa hunariylarni tortdi. Hemaning bo'lmasida nechikdir bir ziyolilar klubi ishqa ko'p bo'ldi. Ul endi o'zining sheyin qo'yib jibarar, temtimlarini chiqarar. Hem şuşa şey ishganda, şuşa kelgan qo'noqlar bilan bik ko'p problemalar ko'tarilar edi. Bahslarda tuvar edi albatta. Feyiz her kimni tingli bile turgan edi ul. Ul mana ekringni tingli bilar edi. Ul endi her vaqtda shulay ayttirib, bir osqa qarab, bir shulay ayttirib, kishilarga qarab olib tinglab turar. Lekin bütün aytgan fikrlar bilan kelishdi deb o'ylamayman, ana kelishmaydi edi ul. Oxirdan sog'lig'ini aytib, motorini aytib, o'zining fikrini aytib qo'ya turgan edi. Onun qay bir fikrlari tege qo'noqlarga yarab da bitmagandir balki. Mana kishi turunda nendey so'z aytayım deganda, onun o'zini senga bo'lgan munosabatini chiqib aytasan. Mana menga kelganda Feyiz mening ijodimda big zo'r rolini o'ynadi deb sanayman. Agar endi ul mening ijodimga qarata salqin qarashda bo'lsa, ham meni ina bitirmasa, men bugun onun turunda shunday motor жылы so'zlar silay olmas edim. Eng birinchi yozgan hikoyalarimni, bayonlarimni Feyiz o'qidi. Men endi ul narsa aytir deb, nendey so'z aytir deb ketib turmayman. Qo'lyozmamning chiqqanini ketam. Chunki qo'lyozmaning bir chetida birgina so'z bo'la turgan edi. Ul menimcha ul timsilni so'z edi endi, ul aybat. Yeyse bulgan bu. Yeyse bulgan bu, ayya. Mana shunday so'zlardan so'ng albatta endi mana tag'inda ijod etasi kelaydi. Hem ul bir kimni de ayırmadı. Onun için birinchi şiratda kishining ijodi bo'ldi. Mana tag'in bir voqeani aytasim kele. İkinci kızım tug'andan so'ng men endi yol olib uyda o'tira boshladim. Hem shunda bir yigit kirganda, "Eyda Feyiz, biz onun o'rnina bir kishi oligala, mana shunday yigitlar bor" degan. Hem Feyiz aytgan, "Nabirani men 10 yigitingizga da olishtirdim" degan. Uzakta o'tmadi, o'zida shaltiratdi. Nabirani bo'lsa da joyini topindi, chiqindi, eyda endi senga bir ko'p xatlar keladi dedi. Ul vaqtda shinapda xatlar bir ko'p keldi. Chunki telefon degan zahmat yangi kelib kirmagan edi ul vaqtda. Hem shul xatlarga javoblarni yozira kerak edi. Kubisinden mening ismga edi. Men ovursinmadim, chiqdim. Chunki Feyizga qarshi kelib bo'lmay turgan edi. Hem biz mana bir turkum yozuvchilar Feyiz de shunday edi endi. Pin klub isminden bütün dünya
халыклары язучыларының форумына жыйындык. Бергәләп барыбыз дип өметләндек, Фәйиз белән бик әзерләндек. Икәүләп заң белән доллар алыштырып бирдек. Ләкин шул җәйдә ул безнең арабыздан китеп барды. Бу шул хәтле зур югалту булды. Менә күңел әле дә кабул итә алмый. Менә минем Фәйиз һаман күз алдында тора. Аның менә буйсыннары, йөзләр, кыяфәтләре күз алдында тора. Һәм бер күренеш бер вакытта да минем күз алдымнан китми, ул да булса, Фәйиз әкрен генә ул эченә ниндер бер кили киреп утыр иде дә каршыңа. Һәм шул вакытта матур гына итеп сөйләшеп утырыр идек. Менә төрле темаларга сөйләшә идек инде. Әлбәттә, аның күбесе шу Идел тирәсендә булыр иде. Иделгә нәрсәләр кирәк, аны тагын ничек көчәйтеп җибәрә кирәк. Һәм ул шушы сөйләшкән арада беренче темада сиңа заказ итеп калдыра. Инде ул заказны ул шимбәме, якшәмбәме үтәргә тырышасың. Һәм үтәгәнбездер дә, чөнки Фәйиз бал системасы кертте. Син, Марат, хәтерлисең микән? Бал системасы кертте дә, кем күпме бал җыя, Фәйиз шунарга үзенең хезмәт хакына истәп бирә торган иде. Мин шул елларда акчага чумып калдым. Һәм ул безнең татар матбугаты яңалык иде. Яңалык та иде. Чөнки Фәйиз әйткәнемчә, бернинди булат дигәне бер булмады. Анда бит инде ләйс тәшләде, әйме? Ләйскә бернинди анда истәмә булмады анда. Беркем дә менә теге бу минем инем монарга нәрсәләр языйм әле, моны мактыйм әле дигән бер булмады, әйткәнемчә. Яхшы кешеләр турында бик матур хатирәләр саклана икән ул. Мин Фәйизне әле бүген дә сагынып искә алам. Рәхмәт, Нәбирә ханым. Аннары Фәйиз абый ömür буе менә ялтыравык, арзанны пафосларга бирелмичә ömrен милләт мәнфәгатенә багышлаган шәхес булды. Дөрес әйтәсең. Аның беренче гаиләсе, балалары, хатыны булса, икенче гаиләсе Идел булды бит, әйме? Идел булды. Идел өчен бик күп шәп калдырган кеше. Иделне ул жаңадан дирләтеп, кузгатып, әйме, шушы сәясәтләрдә, теге сәясәтләрдән курыкмыйча, милли сәясәтләрдән курыкмыйча шушында кертеп җибәргән кеше бит ул. Урыны уҗмах төрләренә. Шулай дип телибез, әйме, дуа кылганда без Фәйизнең дә исемен искә алабыз. Рәхмәт.